Pagpalambo sa kaibaw, kabahin sa Artificial Intelligence kung AI, nahimong sentro sa GMA Masterclass nga gitambungan sa pipila ka mga empleyado sa GMA Network. Kanayang report. Your girl Maya. What's up guys, I'm Marco. We're your Kapuso AI sportscasters. Human sa paglusad sa labing unang AI sportscaster sa nasod nga sila Maya ug Marco nagpahigayon og GMA Masterclass alang sa GMA Integrated News, GMA Synergy ug GMA Regional TV aron mas masabtan pa ug matun-an ang artificial intelligence technology ug ang impact niini. Pagsiguro ni GMA Network Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso nga walay empleyadong mawadan og trabaho gumikan sa AI ug magpabiling best asset sa kumpanya ang mga empleyado niini. We've also formed a subcommittee in GMA Integrated News to take an active role in looking into AI in news operations to ensure that should it be used, the technology will not compromise our non-negotiables as a news organization. Usa sa mga dinapig ng mga speakers ang data analyst at technologist nga si Dominic Vincent Ligot. You have to think about how technologies evolved in the past and how we should transcend those technologies. Ganyan din yung AI. Mi paambit usab siyang kahibawo si Shafiza Johari, usa ka multi-platform news innovation lead editor sa media organization sa Malaysia ug ang reporter nga si Mav Gonzalez. Anyway, the first reason kung ba't nila ginagamit ito ay to reduce effort on mundane and repetitive tasks. If you make the work lighter for them, then they will be able to produce better stories. Lakip sa mga speakers sila UP College of Law Associate Professor Attorney JJ Dicini ug ang GMA Integrated News DJ Love Segment Production Specialist Gabriel Cayetano. Gipakita usab atol sa masterclass ang mga pamaagi sa pagkaumol sa mga AI sportscaster nga sila Maya ug Marco. Lest we forget, GMA has never been afraid to take risk, to take bold pioneering steps. The fact is, AI is here. The responsibility of handling it lies with us. I am glad we have chosen to face it with courage. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regiabella. Balitang, Bisdak.